Abatura bo mu Rukagwansika umugombora ya Kagongi betumbwitire district ya Mbarara ahabo rwuto rumaze rubwire rukubi ababorekero kwetumbwito bwo barukwe kwataramo barokora burunju bwansibe bembirwe chairman wabo Evarist Twine omusere ya Chihi hamwe ne yansika ahifeye kanisa ya Kentrege Church of Uganda omwanyo gubire gutarukurabwa zere mukhekora ako batufuniro accidents nyingi baranga abasabazi bitu abatera mu nabamwe batwima sente konka torhon tugeza kwekora twire rumebyina byinji ahabwa okwitwa miza garuko mu tawuni yansika okurgerera habebembezi becwekeki omwanyo gubire gucumbagize imirimo y'abatura na munonge by'obushubuzi ijombire nindabaha ino musigazi wa boda mpekere ineshaho yanje y'umwani twagumiza omwana gundo niza kuguza nkogomere gwabo mubisi suna hindira niza kugarure kuzagwana nakikayo bansharebeye nyuma abataka na nabandi bantu abakutambuza ibintu byabo uburguto rukufa hata bwa nyuma ntera report nka RC1 chairperson wa RC3 chairman pia kubana tufunuro ubwezi na nito abataka tukeko ataramu turyabahinji bentoke umwani nebindi nemboga nebindi kandi ntubantu sohora turi kutwara rubindo mukatari mweno ruguto rundusteganisa munonga abo kuba ko kuizo ine boda atere china kugira tabebembezi bitu mbanze murebe Roida twino mujenora kansara we gombora ya Rubaya kandi rukushitama akachiko kawa Kisaka district ya Mbarara no muhabanta abatirema batakumuzinya go gukora burunju bwansi bwanyuma yo kubaha sente zo gura maramu yo kushiko mu mwanyogo nija kwatira habantaba urutindo rwabo rukacweka urukuto rubirije kubi munonga amwe twarga kurusharamu season gihwire munkabwe nzora kuba nyingi urukuto rwagakarwatabamo Roida ina masikongo mwanyogo bwaterera nekiza kongera intunguko mbyo bushubuzi ibintu byabo nibiraba muje nari hari abarisa bende binamadeni batambuza amategabo narani haraboza kandi zikonka bichizani ziraba mukubize ndakugwa umutaye gwire nyanya zereba nizugwa niziragara abatura hona nabwe nabashaba bebembezi baba ko bakorere nguteji okurigera kimwe ruhumbo kurababwengure kugumiza mpaka kitoro mu district ya Kiruhura okutungure byengendo mu Chwekeki ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.